Bensi Krache ya wono Asutifi North eya hafumante mu na Kasee asema dana kuma so ha no pa fi adwo mensi ni mu aboso titu ne plastic waste ne do so hododo akasa e de afa ho Hafiz Dauda na ya ban na musini ewo Asutifi North hafumante mu eno de atodwa sene rubber yibia wonum edidi dwuma ewo mpotam ho no ama no homene so ewo Kenyasi no ehu pa entu omugu so enhye se na be yom betu ase ode nsam itu dwa wabra omu edensisi edwumadi ehye so ewo ho no de atodwa se ye clean up as I say nyina no most of ye gutters ne ye clean nyina no plastic take be 60% na ade ha adwene in the environment. Now the assembly non-stakeholders in ano say be provided dustbins vantage areas. Now enforce this assembly bylaws. Just be baby our business we fear any more shop any. I also make sure say dustbin anywhere one kasa onya small dustbin esi ho. Now we will be our the tum kama na etimi aboabo ano e de akọ final site I was say yeko dampu ni nyina. Joshua Boatin ya no so frefre mabunu e Kenyasi number 2 editor manfo anim say tunia buy no so no companies bebre my dasbi se wo hwa abo se de bia sisi kwa no se de onabo ka se se no musa de sa ne mani bi be ka ho no e se no so no dasbi ne de buy no obi di nwura firi ni fie no de aba beto dasbi nim enye no ne ye kire se sache water ne bottle waters na ye no no eno na wo se wo di tum enye wo fie nwura na se bi o ba ja ne nan na de abegum enti mo ye media fo ya my friend say mo be fire amodikoi yenso be say mo ma aban asonte na abrani abranya mo mo daru na media for so mo so fa maye